حولین حکومت هرما کردستان ین جبو بهزکرنا پیوندین لگل ولاتین جیران و جیهانه جالی رای گشتی یا باکور کردستان وجی به کیف خوشی تی پیشوازی کرن. لگوری نرخاندنا شیروکارن سیاسی، ترکیه دوار سیاسی و آبوری ده پیوندین خواه به هرما کردستان را بهز دکه. سروک کمالا کارساز و پیشسازان یا باشور روشلات و شیروکار سیاسی شاه اسماعیل بدرخان اغلو گوت هرما کردستان به جیهان را پیوندین خواه بهز دکه و ترکیه جی و یکی دبینه. لگوری بدرخان اغلو ترکیه دخوازه به هرما کردستان را پیوندین دوستانه بهز بکه و انرژی هرم sude ver bigre. Kürdistan bölgesel yönetimi dünya ile de ciddi bir ilişki geliştirme atağı başlatmış oldu. Reveberiya Herêma Kurdistanê ne tenê bi Tirkiye re, bi cîhanê re dixwaze peywendiyên xwe bihêztir bike. Tirkiye jî siyaseta xwe ya li ser Herêma Kurdistanê guherand. Peywendiyên siyasî û aborî pêş dikevin. Di nava dewletên cîran de peywendiyên Tirkiye herî zêde bi Herêma Kurdistanê re baş e. Rêveberên Herêma Kurdistanê serdana navendên cîhanê dikin. Li herêmê enerjiyeke mezin heye. Herêm dixwaze vê enerjiyê bigihîne bazara cîhanê. Enerji Herêma Kurdistanê dike yek ji navendên li rojhilata naverast. Bi vê yekê de huzur û aramiya herêmê jî zêdetir bibe. لگوری نرخاندنا شیروکارن سیاسی، هفدیتن و پیوندین لگل ولاتین جیران و جیهانه دست حکومت هرما کردستان لهمبر بغدا و نافچه بهز دکه. شیروکار دبیجن بهزبون و هماهنگی با ولاتین جیران و جیهانه را دمجار انرژی و هفکاری اولکاری ده ساقامگیری بخارتینه. اکادمیسین زانینگاه دیجله و شیروکار سیاسی دکتر وهاب جوشخان گفت هم نافچه هم جل جیهانه روشک نوهیه. شهر اوکراین و روسیا جالی انرژی و جبو ولاتین اروپای پرسکریکن مزن بخوره آنی. هرما کردستان و ترکیه دخوازن و فرسنده بکار بینن. زیارت مسئول بارزانی داوی از تنین سر انرژیه بو. ایرو لعراق جیرا شکینو هیه پشتی هل بجارتنه اوی لعراق چوا سیستمی کی تنظیم بکه و چوا حکومتی کی به تنظیم کرن ویا پرسکریکی دوی سیستمی ده اوی کرد چوا جی بگرن تسیرا ایرانی اوی سر عراق چوا بردوام کی اجی به قطاندن بنا گشتک پرسکریکی مزن پرسکریکی سیاسی مزن Türkiye de fazla devi reşede rol bigre. Bu Türkiye hem de siyasi hem bu abari xort be gerek peyvendiye xoy be Kurdistan nere zede bike. لگوری نرخاندنا شیروکارن سیاسی هرما کردستان جبو چاره سرکرنا پرسکرکا کرد لترکیه سوری و ایرانه جبره و حولانده ده و دخوازه بریا آشتی و دموکراسی اف پرسکرک چاره سر ببه. شیروکار آماجه به یکی دکن کو سرکفتن و سرفرازی هرما کردستان جبو همو کردان جه شانازیه و پاراستن ستاتوی هرما کردستان ارکه همو کردانه. رشکرن و پروپاگاندین ببنگه نکاره ریل بر به حزبونا هرما کردستان بگره. حسن کاکو کردستان 24 دیاربکر